Yakwe, it's really nice to be able to talk to the residents of Santo. The College of the Marshall Islands mission is a commitment to access for people in the Marshall Islands. And so it's really important that we start thinking about those citizens of the country who live in the more distant or remote centres, far from Kwajalein, or Ibai rather, far from Majuro, who want to take part in the programs that the College of the Marshall Islands offers. And so we were very excited last November, the 5th, when we received a message from Jessica Herman, who's the Santo principal, and she sent us a message that said, "Hello to you, the College of the Marshall Islands. Life is good on Santo." That was the first time we had received a text message from anyone living on Santo. It's incredible. That was November the 5th, 2021. So I wrote a little piece in our college newspaper to celebrate the fact that this was a new and an important event for the people of Santo, where 1,000 people live, and in fact electricity didn't come to that community until the 2020. So in the development of the world, it was a neglected place, but where many people live. So the fact that CMI was able to follow up very quickly and establish a distance learning centre which has computers and workspaces and an opportunity for students to connect with classes here on Majuro or indeed on Ibai. So the expansion of services to communities like Santo, like Kili, are part of our program of collaboration with the leadership of neighbouring islands, and we are hoping that this relationship with Santo will develop well. Santo is a place where many people live and go to work on Roy, and there are lots of children, I understand, living there. I haven't been myself, but I'm looking forward to the opening of the centre later in May 2022. So there are many children who need to think about their future education. There are many youth who are looking forward to meaningful and productive careers. And there are adults already in the workforce who would like to improve their skills and therefore be able to improve the life of their families. So engaging with CMI is going to be of assistance to you. You can catch up with your high school qualification by entering into our ABE program, or if you can think about some of the academic programs that CMI has to offer you, either vocational or in terms of business, in any career that you feel that you want to get a jump start in. You should be able to access that now through our Distance Education Centre. One of the things that we hope that you will understand is that you can stay home and look after your immediate family, and you can also at the same time go far by pursuing your education. So I hope you'll take advantage of the centre that's been built for you on Santo. Evain Alin Poveni, Ngachun Majoro, Kwajalein, Kap Islangi, Mangambran,
Di pokok pijar mengajen lo, manuya lo, enen roni moren, agi lo manuya ko kacau juga lo eni. Biar kadalak cuan ame yang mencabi yon ruadan. Edan mana reba roi siubui akar moda rabai. Terdalam store. Pejini jaga rai bodoh air meurjan ni pai. Perkemin narong gue aja ni. Eta ini Antonio Koniske, icarwali lo example of God Church, is pastor lo kili jai. Bayan apa yang mengai. Kau bicara dok menui akil le pengandukun kata berak ayu kuji. Kitchen pagaren, wan tay aja ni tokum tingi dok pantunen, imchen pantunen dengan tayangan, imi jo armi jin cantor rej pagar meur kentren. Kian ni jele do keren dengan kem lo alif tereba kan air ting do nian rena kan mim im kemi pagajen jan aga or pantun mogo mim kian ne ara aji to karu ayo kemi jida aga jeni jen yon ko tan Cakap ini kaya cakap dukun kerja mut, ela bayi kuji den, ela dah dan cawdere, wae ini rin kaya pada ni, ela belau chicken den, mur pamun den, yang kaya cara bala kaya not, ilo cuci kan per. Nghe mara den, bahan parto ketenan ke jong, jebudum dukun mara, oleh kaya nak kata kaya. Sejonal. Ayah penjual kaya ini rajol, awalnya ayah penjual rajol jen siapa dengan siapa, awalnya kacuju pamle, proyeksi dengan air podo nyumir den, jen tuat. Ilo terrain dia oleh barmi rek kerja buat engine cara mengan makai muyur. Ilo amlam nak cara meru pun leban aur ke begini tu. Ngan cuci kun peri ni cuci ni an pen ko merau dengan kata berakana. An mencara ke ini kau elang oleh jauh ke meru cuci. Agar bang lat ayu cuci cara. Iwai juru oleh bang. Ayah ni bon, yang mana jago jin power polan jande. cuan armi cuan ni jadi magai wian channel reda magai tuat jaga mau mana bukan narong upeli imali biam yon ni rajile channel reda tarin kia power air wiaduk tuh jen yon ruadan pen narong upel mogomer Jangan leng internet ada yang itu. Raj mana berdua tu, kalau mana kaya cepat ni jatuh orang ni. Jika tinggal itu antena, ibu yang baru mencarwat. Aga ini cina ibu juga dengan internet dari mula bayi ini. Ini cina coach kan merit itu CMI, itu high school. Itu cepat carwat kaya meja jai ibu. Ini cina kan juga ijen longan army turun juga tu. Ada yang dari mula perai itu. Kerja mana? Jalan kaki arangin call, ini cina internet dengan online. Elang internet lo mencukule kap hospital. Jadi cini yang korang lah, beno taruh cuma jalan. Rani anan island ini, Februari radun jual ran. Cini yang kokain, yang perano da ian kain mear manit, karena anan karkin ini ada kampan ran kan manit. Kerima kan ian kain relap do kerima, me ikli jagain kacujuan Kristen rajko bayi penterangan jalur ini. Yang perano ian kain Arabijin community kena erit, ecap dukun labenin, kami cuci di dalam ko bayi penteran do awlet mereka. Mei ni kami jual kajar balik bar kubai tendron kriani rajar pokok nairi. Yang kana na ona education, yang kana kian majuin, tapi yang kore kana elaman ladar kijam pokonan kami di ilmu bangkir kana. Kiran gini, aja ko lupun rotoro me karyon eni merar pajno. Akiela norot cicuat cola blo doneni. Kemeo me kemiri jane. Pagan nalalakan tangon me anakar pajen ken cinu. Lo eni dukun ada ya tan raiba eni pun yo imelerin nyoyo kualokun ekarngan pebenado karcigi ni rojo itu emrar kamau nyoyo ini no pun Rana ni cem dukun mau cuci maram itu takkan kamu nikar balgai naru itu kamu ya. Kalau baru mana kalau puan malah ke wala gelo ini nu, jilo ke rujar barra an kabar mini an kian kalau baru cuda giligun pabali ini yon ini kamolol kian yon la pelang miningin lo yon cantuin.
Eway ibarang pake elban iru jara mi jina ni mana naga nedam kain tu belum men ngorit pagci aga je kamol be eno de kun palok bay win cara balakan iki jen cala lagu jen iki jen ay nyur emi iki jenan ana arami di kun maram lagu dokal mal lagu jen ko palangal roje ke eni nem janu ko tak jen pien ko rem otala Kadain kinere ben ai chon larukin anno mejeru jabat ai nang kabe Carvalho ngai peri ngai chenu chon contractor human physical plan siamai jilamana kane chon mene me dukun aur tok emman kene karmo kota igen leng problem man ka jojo ruju ro ni jiri me ro jadalangan cantar ko icet tenot ibai mejeru jangan terabau dinam ijit ben por menin ki raini ni on cantar elukun chon pick up opportunity Carvalho ko ngai tenot renovate pe iridelo building yang menjanakan ngai renovate dot kagayal yang kakaman man ngai chon regagi lo anebra school lo chon chantoe clara tum yon chon and English teacher elong labana man kia boy elong siama yon chanto so lamarong atano siama yon chantoe ngaracap kanan talangan iba ya ka mejerom Upajan ngai labana man yar karu aja lagajan MG aja orang hayat elang ini jangan kilani minur ngani cuy ini siamai Chani juga. Nanti kita baca naik ni, nama tu orang baik join ni ada di motor. Ini mai mahal pada. Ini mai suan principal, mai enable high school. Edain atar chani, ngai Carvalho go enamor. Modalag yar Carvalho ni cuan classroom teacher. Ngai jadi baca ailing awat. Unin agar dongan contohin, igar lore tu karai ta. Yang ilo amro ya tadi toko lok katane ke kemurar cikul, ai cikul lo USP ya ke cikul lo siamai. Carvalho dia yon ini itu kan chol regagin tien ka regagin kamu ilo kamu ngai no picnic church pacal mana gaya man pakan gaya le dok chala jangan ajur ni Emman ini gaya ini wan malak aja rirame kalau tom citi kayak ini gaya apa yang air tangan jaga legen ni cala cikin air cuy Alat tangan ini jum cakala jarme, anu katugai Carvalho job. Cien kacit lagi, wawena na ciama cipang kami nudiin, pada orang melihat turu ajaran digir, pada orang cipang tu local government ini nijit, para orang kacojo pula pakai, pada orang cipang tu kuir, itu air katugai mani nur nan camtoi. Walau miajen kia, ini 100% on top, kena awalnya berici banyak. Ini bayang laban cibang rome kain amro, cenderung kantuin ini peba ko arme, cakar jam marong karta bari lo arme pok kilat lo, istan lo ni ke. Kalau ada, walau miajen kia ciamai lu jimpro, ini bayang cibang helang arme, roju guru ta. Ya kau, nani rajang ke, nyan cutak citi lo cantoi, kau jalan ke citi ciamai. Menegin dukun menjaraman, elangai kau jual war terabau cencukur. Cembe jak tuh kilenam cibaru rorin pagerom pagde jo nani rajang nani ome cang ruci dar tu palama peconi mien Sini ke cep nana ni, kalau apa jangan nana jum kangen tu boleh. Kalau jangan makan nana itu apa? Aku sini aja no high school. Pokoknya mata kau aja ni jom apa jangan beli. Jangan tak kau pokoknya nak mulu itu. Pernah kau jadi orang tua. Merupakan yang mana koyo ne kau terpaksa kan ubah kalau mungkin kau jadi juga orang apa ada diri lo, yang mana cukup aja kau jalan kan kau jalan ada di. Kanan rajangan, roju rome, eno katiram cikulum prol tokong Carvalho army roair, perainot lalu air. Wada kilo kilo nenutanci. Yang ingin kanan arwe. Cukup terinen, malak, mana malak, kilo, elang wawin ko. Ngan pikot mana wan cukup terinen. Santo icuan ini ciri jangan army yon bayan. Kita mang pelin kin kaji dulu maju lilo population. Oleh baileng elang lo yon Santo. Meno man Santo ini mengaji nabari elang dok rilo dok nganeni emat oleh army jemdan karwain ini. Kalau ada kude jeroan kian jero air kami nuri pendron ano nuri na elung golden. Kemarung do dangan yang mengan yang kaptu kijam yang praiji. Jangan amim jalan purwan.
Jualani Chiriga, Overak Yon and Army.